Sizler Sokulukdagi uy bozorda көрмөкчүсүздөр туугандар. Биздин видеонун аягына чейин көрүп турсаңыздар, Sokulukdagi уйлардын баалары менен бир четтен таанышып чыгасыздар. Биздер кайсы булуңгурстан көрүп жаткан мекендештер, замандаштар, салам алейкум, кандайсыздар? Негизи Sokulukdagi уйга кызыксаңыздар, көрүңүздөр аягына чейин. Мен арасынан тандап көрсөтөм, ар бирин тандаганга убакыт жок туугандар. Туш келгенни, кээ бирлери жакшы уйларга барсаң, айткысы келбейт, саткысы келбейт, жаман көргөндөр бар. Алар менен талашып отурбайбыз. Кээде эси жок болуп калат, ушундай ситуацияларды түшүнүп коесуздар туугандар. Мына чөрнө пестер кунажындар, менче Россиядан келген болуш керек, сурап коюнчу. Мен бери көрсөтүп атам, кетип калбайын. Үйдөн да сатса керек. Чоң экен, арасында бир кичинекей бар. Ох, кечирет экен. Сизден баке булар? Биз сурап коеюн, Россия булар? Кыргызстан, ушул жерде туулган. Кыргызстан, ушул жакта туулуптур, 2,5 жаш. Чөрнө пестер. Чорно пестрый. 3 айдан болобуз, моз 5 ай болобуз. Моз 5 ай болобуз, тигилери 3 айдан болобуз экен. Туугандар, чоң экен. Булар канчадан сурап атасыңыз? 145 миң сом. Энеси 40 литр сүт берет. Энеси Россия, булар өзү ушул жерде туулган. Энеси Россия, булар өзү ушул жерде туулуптур. Мына тай өтүп кетсин. Кичкентай тай 25 миң болуптур. Бургач экен. Энчиге окшойт а бул? Үйдөн да сатасыз, үйдө көппү? Арзандырактары да бар үйдө? 4 баш бар. Үйдө точно ушундай. О, сандан неректери еще. Сандан сапат көтөм дегендер чалып көрүңүздөр туугандар. Мен азыр номерин сурап коем. Туугандары да бар үйдө? Жалаң болуппу? 4төө тууган, жаңы эле тууд, алар сатылбайт. Данный время 21-22 литрден сүт берет, биринчи тууд. Биринчи тууд 21-22 литрден сүт берип атыптыр. Номерди айтып коюңуз. 708 0708 1056 1056 62 62 чала бересиздер туугандар. Жакшы уйлар экен, чөтө. Өзүсүн уйлардан. Эси жок го. Эжем бир үйдү кармап турат. Кызыгып сурап коеюнчу. Ого, желинди дагы көрө алдыңыздар. Боз безе. Канча айлык? 7,5 ай. 7,5 ай. Аз калыптыр да. Туй. Жарымда туй. Туйын дегенде эмнеге сатып атасың? Стройка. Стройка? Канча сурап атасың анан буга? 70 миң сом. 60 миң баа берди анан? Бербей койдуңуз. 60ка бербей коюптур туугандар. Өтө жакшы. Так, мен аралап тандап сурайм. Эми жакшы уйлардан, орто уйлардан. Мына кара уй бар экен. Так, агам кармап турат. Уй жулкунуп турат. Мына желини. Сатасыз беке? Канча сурап атасың буга? 85 миң сом кара уй. Sütünü bilbeysiz mi? 9 litre süt verir ki buna şu. Çok. Güncelesi degen. Tabii buna o jakşı uylar var eken, şulardan da sorap koyuncu. Öňü şivit suyunun öňünde eken. Şivit emes beke bular, kanday uy? Jenekeyli. Kançadan sorap atasın bular? Jaş uylar eken, ha? 75'te. Buna jelinler meni. Sütünü bilbeysiz mi? 10 litre. 75 mi? Oh. Мынагы желини калта уй бар экен. Торпогу жаш эми атат. Эми атканда дагы желинди карап коюңуздар. Узун жакшы желин экен. Торпогу мен канча сурадың сен? 120 сурап. 120. Канчага 4-чү? Канчага бербей атасың? 100 көргөн жок. 100 бербей коюптур. 64 миң сом болуптур ушул. Уйларыңызга салыштырып көрүңүз. 22 литр. Өтө жакшы туугандар. Баласы эркек, баласы менен жүз. Баласы 20 миңдик өлдү дегенде. Көрүнүштөр да туугандар. Желинде бир көрсөтүп коюн. Базар кандай болуп атат эми? Жакшы. Өтө атабы? Так, бул чорно пестрый экен. Бул желини. Буну канчага бербей койдуңуз ата? 65 сурап атасыз. 65 сурап атасыздар, а? Sütünü bilbeysiz mi? 11 litre sütü var yani. Bizim uylardan, orta uylardan biri. Oh. Так, bunların hacayını çok şeyde. Cılırı. Yaptılasın mı? Yaptılasın mı? Buna çok soğuk uyda gösterip koyunca. Черно-пестрый.
Rossiya va Qirg'iziston aka? Qirg'iziston. Qancha so'rayapsan bu? 110 ming so'm. Yaxshi ekan, ha? Qanchaga berib qo'ydingiz? 300 ming. Aldingizlar sizlar? Ha. Özü 70. Qaraoy. Ha, bunu ballar menen be? Qazan emasmi? Ballar menen 70 deb. 2 litr süt bersin. Mal tushib ketdi-de, kim? Kunjelesi degan. Aka, içinde emasmi bu? Taqdan adamlar şıvrap, alarman az, adam ko'p deydi-ku. Unday jönlü aylanıp chiqqanlar ko'p deydi. Uyga qarab soda bo'lib o'tadi deydi. Neyse, şimdi aylanıp koyayım ben hemen. Ağaçayım oğlunda evlerden sırap koyayım. Caşırak kunacınlar var eken, kök kunacın. Bir de tuğan mı eken? Kançaga berbe etasen bunu? Çıkalek. Özün sırağında bağacak. Bas çay. Kança? 50-60 otasız özünüz. 65 lira otsam deydi. Hazır seçildi eken. Oğlu Urgaç kunacın. Buqanın ele öz egeni. Yok başты qarang, buqaсын algan. Baylan. Kunacın baylangan mı egeni? Satılar. Qancha? 110 ming. 110 ming. Şu bir yarım yaş deydi. Daha qalıp baqsa bolsa da eken. O jaşırak kunacın. Estetir qarab turib aldı bu. Bir tuğan eken, ha? Qancha sırap atat eken ece buqa? Sırap qo'yayın. 52. Siz sayıstece? Birinci tuğ. Sütü. 6-7 süt. 6-7 litre. Birinci tuğ degen. Oh. Kuni süt ketdi tuğanlar. Ben de öyle dedim. Şimdi tekşeri otat algan. Ne koyu var eken? Kaça sıra otasın? 58 deyik ha? 58 bin sıra otasın. 65. 65 bin sıra. Ne sattas mı? Ne söz? Ne başka oylarda qaramagansiz da? Askelim. Tak. Buqalar taraf ötüp qo'yinchi. Sanuydan buqaga qiziqqanlar ko'rök. Buqa бағасын paylab жатқандар da ko'rök. Вы продаете, да? Сколько спрашиваю? 120 ming. Urgaç uy ekan bu. Buna buqalar sizdenmi aka? So'rab qo'y. Qiziqib qarab o'tasizmi? Qara, iki qara. Hamma ol ba? Qancha so'rab o'tasan ham buqa? 65. Buni bağış kerak bu. Paltarashga 2 yaş bo'lib qoldi. Bularning bahasini bilmadingizlar maydalar? Shularning bahasi kerak o'zi. Mana shu buqaga kirganga. Sizda mi aka? Yo'q. Bahasini da bilmaysiz. Aylanib yurasiz. Kamera qarmab oldingiz, o'xshash bo'ladi. Telefon menda. Tak. Mana shunday buqalar so'raganlar o'ta ko'p hozir. Ransmi? Buni ular sovuqda o'ltirdi. 55 ta aytib o'tasiz. Ha, 55 kishi aytadi, albatta o'tdi bu ekan. 55 bo'ldi abi. Şurası ha. Abi. Altmış. Buni ular polniy sodalash o'tadi. Qanchadan deb so'radi? So'rasini bir saralashmang deb qo'ying. Aralashırmış. Tak. Hozir satilgandan keyin so'rab qo'yamiz. Endi 55 ga cheyin ko'tardim. Davom ne qilasing deb so'rayotadi. Oh. Satib oldingiz aka? Qancha qoldingiz sen? 105. So'ng, buni bag'ish kerak dedi aga. So'ng 105. 105. Ular sizdan emas bu oq buqalarda? Allah. Qanchadan endi? Sir bo'lsa. Живой вес tek 52'de. Живой вес.
Tuğanlar живой веске мына buqalar ketiptir. Живой веске. Живой вес 252 255'ten ketdi deydi. Suratga tartib olayım men. O. Yaxshi, kimga nasib bo'lsa da nasib olsun. Ne olacak buqalarga men aylanib qo'yayin. Qanday buqalar bo'ldi ekan. Sizden emas mi buqalar? Ya. Bu buqalar sizden emas mi? So'rab qo'ying. Korumga kirgizgan. Yo'q, ular Jayitdan. Ha, Jayitdan keldi. Jayitdan keldi. Mana shu buqalar, ha? Ha. Qancha so'ratasan hamda? 60 dan so'radi. 60 ming so'mdan. Qanchadan berib qo'ydingiz? Sir bo'lsa. Bitta men ham berib Ertag'men 55 dan berib qo'ydim. 58 da otasiz. 60 bersin. Dem 60 dan bersam degan o'yim bor. Ertag'men 55 dan. Yo'q. 55 dan ertag'men 55 dan. Ertag'men 55'ten berib qo'ydim ele deydi. Hozir 58 60 bo'lsa berem deydi o'g'anda. Mana shunday. Bu yoqda dag'i mayda buqalar turadi. Mencha es yo'q. Bu cho'ngroq buqalar ekan. Baqqanga biraz baksanızlar çoğun bo'ladi ekanda bular. Mana shular sizdanmi? Hozir videoni pauza qilib qaytarishdik. No sotilib turadi. Qanchaga ketdi shunings? 115 ga ketdi. 115. Bular 120 dan so'rab o'tasiz. Bular biraz boy büyük ekan, ha? 4 buqa. No sotilib tur. Ha, 3'ü. No yo'q sotiladi 120 dan ekan. Ne, janaqda etga olib ketadi, etga. Yasmay, etga. Живой весle satıyorum-da. Живой веске satamiz şu jafet. Videoda satasiz. Dağı var mı? Qancha buqa bor edi? 400. 400 buqa. Qayerda sizlar adres? Petrovka buqa izdegenler. Men nomer qoldirib qo'yinchi, to'y yoshlarga bozorda kutmay, srochno buqa kerak bo'lganda chalib qo'yingizlar. Любой время. 400 buqa, любой время. Turidan bormi? Ishniga cho'ng. Poltra. Bo'ldi. Nomerni aytib qo'ying aka. 0551 0551 223 440. 223 440. Живой весмен beraverasiz-da uyda. Bereriz. Bo'ldi. Tarazada var idi. Çalaqda. Video tarazda var, tartib bereriz deydi. Petrovka, Belovskiy Nelejanı. Tuğanlar oy, hem biz süt hem torpaqlar götürülü videonu pauza qilib. Jaş torpaqlar taraf qo'ydik, mo'da qunajindar. No'g'urg'aç qunajindar 38 deb 36 ga berem deb o'tir. Tak. Setten arlab turib qo'ying. Mana jaş qunajindar. Semiz ekan. 36 dan berem deydi 38 dan. Porter chiqqan atat. Chiqqan oyoqdan so'rab turayın. So'rab qo'ying aka buqangizda. Qanchaga bermay qo'ydingiz siz? Bermay qo'ygancha. O'zingiz qancha so'radingiz? 42. Men tartmay qo'yish do'stmi? Siz hech tushmaysiz o'ylamay qo'y. Tartmay qo'yish. Tushmaysiz o'ylamay. Men normal bor. Siz qanchadan so'radingiz bular? Qancha? Ko'pi. No oldinda biraz kichikroq buqa 76 ming so'm qo'ydi. Porterning ortidan tushib olaymi, shu yoqdan yaxshiroq bo'ladi. Rogu. Sattыңызбы, же алдыңызбы? Ayqirba. 35 lirada var. 35 deydi. 33 göreyim deydi qara buqani. Buni ikki semiz. Buni erkakmi? Erkek, yo'qotan erkek. Ha, qanchadan bular? 34 dan. Urg'achingiz. Alacaqdik qo'ya. Nega sajasiz? Taqsirdiq ekan. Men shu tem torpaqlarga ertaroq jetayin. Mana o'sha yerda buqa bor ekan, ko'rmadim. Siz buqangiz qancha taqsir? 45 dan. 45. Paroda. Tak, mana semiz xunajinlar ekan, ha? Paroda. Siz qanchadan so'radasiz bular? 40 dan dedi. Adamlar tığılış, biri-birini süzüp alıp atağız. Katı verdi aka geçiresiz. Tığında bayqa-bayqa olutmaysiz mı? Ha. Aldınız mı aka? Aldım. Qancha bo'ldi? 23. Urg'achi 23 ming so'm. Oo. Elimizde arzan urg'aç torpaqlar. Aldı o'xshaydi. Aldı bularda. Sizniki qancha urg'achi torpaqda? 39 dan. 30 dan. 30 ming so'mdan ekan bu. Sitemga erkek torpaqlar buna, qizil torpaq. Sizniki qancha erkek torpaq? 20 ming so'm. Urg'achingizcha? Pulda 20 ekan. Erkek torpaq ishine keladigan so'rab qo'yaylik mana.
Bu erkek törpöğünüz qancha oldu? 15 ming so'm. Törpöq arzondagan o'xshaydi. Bu urg'achi va bunimiz qanchami? 18 ming so'm. 18 deydi. Simental deydi. Galıştın ekan. Buni erkek o'xshaydi-da, to'mpoq. Bunimiz qancha? 30. Erkek 30 ekan tug'anlar. Ha. Buni kishniki to'mpoq torpoqlar turadi. Buni shu ko'n so'rab qo'yinchi. Ularni qanchani so'radingiz aka? 18 deydi. Oy, moq qaylarni qarangizlar. 18 ming so'mdan deydi. Ular o'sha porterga chiqyapti o'xshaydi tug'anlar. Sütem torpoqlar arzonlab ketdi-a? Süt arzon, çöp jem qimmat, mana shunday. 10 tatqa. Qancha qaldingiz atam? Algan yo'q, satayin degan. Qancha aymi? 20 semiz ekan, ha? To'ldi. O'tmadi bozordan. Oh. Qanday? Torpoq bor? Yo'q. Torpoq limuzinmi? Ne kanal? Paroda limuzin, ha? Ha, jiringizchi. Qanday desiz? Ne? Ne olacak? Bu ne evden alsın? 30 bin getir. Limuzin. Kızıl mı? Bunlar bak. Limuzinden para tutkan mı? Anca erkek mi limuzin? Erkek buna. O müçönü görüp duraslar mı? Ökönü ayırmasını karanızlar. Et bağıtında bular, ha? Et bağıtında. Uylarını görmem, çoğun bular. Et süt bağıtında. Buna kulak degen. Bu ne parada? İndiski para. İndiski? Ay. Bular qanchadan emilar? 15 milyon. 15 milyon. Uydan satasız bular. Köp uyda da? Yo'q. Uyda torpoq qarmaysiz? Uyda Gereford simental var. Gereford simental torpoqlar. O jash süt emik torpoqlar izdegenler bolsa men az nomerini surab qo'yam. Qolganlar uydan borib olsanızlar bo'ladi. Qayerda turasiz o'zingiz? Beloski. Nomeringizni aytib qo'yingizchi. 0557 0557 16 07 07 94 16 07 94 ha? Limuzin chiqib turib ko'rsatadi. O men so'raganim sebebi tug'anlar bizning alışqı jaqda yashagan tug'anlar shunday paroda torpoqlarni olib, aparib o'zining uyiga emizib, qarab, keyin o'sha jaqdan nurib qoladi. Hozir arzonda просто o'shalar meni da 1 yilda yursa bu qalqa jaraydi. Mana limuzin yaxshi. Mana bitale yaxshi torpoqlar ekan. Shunday ekan, chalaverasizlar. Bu 30 ming dedingiz, ha? 30 ming so'm. Tug'anlar mana shunday. O'shaning uchun bunday süt emgi paroda torpoq izlegenler daha ko'p. Sizler de izleyen bolsanızlar çalıp ko'ringizlar. Soquluqni uy bozor bilan tanishib chiqdingizlar. Bizning videoga kommentariya qoldirib, yaqinlaringizlar bilan bo'lishib ketingizlar. Bu bizga cho'ng podдержка.